Karak salni salo Northeast Finance Bank Khumulwng branch khulogri jaka dogar o dogar phiokthani phaimanjak phaika titi edc hapangni CEM Purnochandra Jomatia teibini logewa phaimanjak phaika titi edc hapangni EM Komal Koloi teibrokni logewa phaimanjak phaika MDC a kusong o Northeast Finance Bank Khumulwng branch dogar phiokthani o kokrokno sajakha tini CEM Purnochandra khukti tamhungke jeng tini titi edc hapang bisingti Bubagra kri hingke jeng mohai Northeast Bank hayakeba lukurokni bagi sepsap kahamrok tubui mangla khamok hai hinino tini o Purnochandra Jomatiani khukti bahaino o kokrokno sajaka tamhungke tini obohai CEM ni khukti obohai tamni bagi sajaka hingke obono ongkha tini Bubagra tiprasa lukurokni bagino kahamni lama hayakeba kahamni bagino samung tangjagi tongmani bagino tini CEM Purnochandra ni khukti o kokrok sajakmani kokthai kothamarok ini जों महाराजानि वानसुकमा ini जों याप्रे सेलाइखा Khumulwng ini Northeast Small Finance Bank ini branch opening खाइखा माहिके सारा त्रिपुराव 8 branch खुलगजानाय Northeast Small Finance Bank सिनि टिटि एडिसि बाय MU signing खाइजाक सिनि त्रिपुरासा लुकुरंनो जों banking service नि बिसिंते बेकारनो जों loan होनानै बागै जों process खालायनाय साखानाय बेयाबा ताबक जों काहांके साइमे खसबा बोसोगमानाय बोसोगजनानाव रयमानाय अमताबकनो जों खाइमेखो तानिके जों maximum लुकुरंनो जों benefit खायनायनि बागै जों याप्रे सेलाइजाक जोंनि बुबाग्रानि बिसिंते फाइनान्सियलो जों बैंक नि बिसिंते बोसोग benefit मा अब जों डिपार्टमेंट वाइज लोन नि व्यवस्था बोसों थिनां हामग्राय होनै जों चालु खायनाय होनै जों एग्रीमेंट खालायजाक थिनां हामग्रायनि बिसिंते ARDD फिशरीज एग्रीकल्चर सेक्टर जों जरा लोन नावै साक बाय थांया प्रि क्राक नानि बागै इकोनॉमिकली स्ट्रंग नानि बागै साकथारनाय रनो जों जुबानाय ARDD डिपार्टमेंट नि होते फायनाय फिशरी डिपार्टमेंट नि होते फायनाय जरा फिशरी चार्ज खायबै साक बाय थांनि रां फैसा रां बिदिनो क्राक खायनायनि वानसक खायके फिशरीज डिपार्टमेंट नि बिसिंते आरिमानि बिसिंते फायमानाय पन वक टक रिमानि बिसिंते साक बाय थांनो रां बिदि मजबूत खायनाय क्राक खायनाय खायके ARDD डिपार्टमेंट सिम फायनाय दै बिसिनि त्रिपुराव जों जतनो साइमानि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंया हंके सिनि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंया हानि बाङै एग्रीकल्चर सेक्टर नों मै गोथों खायनायनि हयते सुरुप खाय बागान खायनायनि अमहाय लोन नानानि बागैबो जों सिस्टेम खाय दङ लोकेल नि रुकुरक अ आं चाइने लुकुरक तमानो सामों खायबै रां आजिवै मानाय अमनो बेसिक आइडिया नावैनो जों MU साइनिं खायखा तानिगे जों जुदा बेंकआव थांखायके जे बरनि सिस्टेम बाय बमहायनो लोन मा बनो नायैसि माखाय सिनि अरंगे जों सिस्टेम खायका नॉर्थ-ईस्ट फाइनेंस बैंक बाय जों सिस्टेम खायका जों महाराजा सिस्टेम खायका नों निने आम साइबो नों बमनो नावै नों रां फैसा आजै मानाय अब त्रिपुरासा लुकुरकसि वानसकदि आं अमबायसि आनि एरियाव व्यवसाय खायै रां फैसा आजै मानाय बनि बागै आं रां नांगौ खांके बनो नाहावै प्रोजेक्ट सोनादि जे बैनर निने दुपकाथि सुला सनावै बैनर व्यवसाय खायमान आरो जागा दुपकाथि खायनाय जे जागा नों मै गोथों खाय बकिया कायबिसि नों I really appreciate that Tripura Tribal Area Development Council has given us this opportunity to have an MOU with them to open branches in the interior areas. And for opening of accounts, you can have all the accounts here like all other banks, all other commercial banks. Though this is named a small finance bank, Northeast Small Finance Bank, it is actually a regular sort of scheduled commercial bank with a mandate to do financial inclusion, for which the name is small finance. That we have to give finances up to 25 lakhs maximum to the people for which the license is as named as small finance bank. Otherwise, you will get all the benefits here of our regular scheduled commercial bank. You can open a basic savings account without paying any money by simply giving your KYC papers, that your identification proof as well as your address proof. These are two essential documents you have to hand over.
you can open business accounts with as minimum as only 5,000 rupees. Where in other banks you have to give minimum 10,000 rupees, and you can apply and avail small loans for all livelihood generation activities, for agriculture, for weaving, for handicraft, for any livelihood generation activity, for piggery, for goatery, for fishery, for anything you can avail the loan from here. And Tripura Development Council has very kindly agreed to give interest subvention to these fresh borrowers also under the district council area. So that also people should avail that benefit, and all other even commercial vehicle loans also you can apply. You can apply for any other loans. That's what is the case, and we'll be happy to serve you here with all sincerity. This is the first branch, and we are opening another 8 branches in the Tripura Development Council area. Yeah, in the TTADC area. So we'll be opening another 8 branches. The next branch will be Killa and in Phiwaigwi. These 2 branches will be opened. Thank you. So